Assalamu alaikum, туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін біз суббота, туғандар, 24 феврал, Жалал Абад облысы, Созақ район, Қарабұлақ айылында шул Тұрғынбай ақсақалдың ашын улағы болды, туғандар. Шу улақтың алдында тұрабыз. Шул балдары шул аш беріп, улақ берді Тұрғынбай ақсақалға. Шу Қарабұлақ айылынан Надырбек, Садырбек деген балдар. Ұжа торпақ улақ бұл өткен дәк, а? Көтір алла тұрғандар бар, палуандар? Барды, балдар, ол чекеден көтіріспер. Болды. Бұл отырғандар чекеден көтірісті. Природада өте сонын екен, бұрақ бұл жақтар жаратылышта. Шол балдар улақ берді еткен. Қиял, Чынтемір, Садырбек, а? Надырбек деген балдары. Болды, ака. Торпақ даяр. Болса, бізмене күзетіп, иншалла. Бара өресіздер туғандар. Лайктарды басып, жақшына қылып. Қаржап бүгін природалар жаратылыш өте сон. Сен да бұлақ шағасын туған? Торпақ көтересің банан? Болды. Торпақ ұлақ. Шул жақтарда толу жер бұл жерлі. Негізі айтқанда. Өте толу жер. Артолан чака. Ай, келді. Мойны тиіп қалды. Тиіп қалды. Креші бар, тортты байлап қойауыз, ай? 5 кило. Қанша болды? Оны жіппен ширан татты саласың. Жібен, оны арқы жіппенен байлап қойар. 70 килограмм екен. Сән чоңырағын алғаныңарда 2 бүтіннен чизіп көдеділер. Улақ башталды мұны. Улақты бұл жақап шығып па? Ақсақал қап шығып тұрады. Шал жақтан. Дағында көтір алып айтады. Таштаған бойынша 70 килограмм екен торпақ. 70 килограмм да көтеріп алып үшінде анша-мұншасы. Албай туғандар. Жалал Абад облысы, Созақ район, Қарабұлақ айылы. Балбандар қарадан шыққыла. Алып шыға алып айтады, ешкімізді көтір алып айтады. Апчығы 5.000 аласың. Апчыққанға 5.000 сом дейді. Сен апчық ұқам? Кетті. Шығар. Алған. Апчығы 5.000 аласың. Контейнерге аласың, әпкелесің. Балуан микрофон алма. Қатаңы беріп қой. Sorun болып болсын, $100. Бәлі, шу. Жақсы ұлақ болып жатыр. Елдің $10 қол болсын. Алла тағала шу. Бейбіліңізге тапқан тұрғанға бәрек берсін. Алла. Ат көбеге, атты айтып қой. Ат Октябрьскийден Жанар Аржының Сайфулла деген ат. Ой, молодец үгем. Ат көлі 2.000 аласың. Жерге аласың. Алдан кім бар? Кел қойылады контейнерге.
Yerge taldan bek sazı. Yerge taldan bek sazı. Gel koyun konteynerge. Kulak düştü mü? Ekimin, akkelgeni ekimin. Like'larda basıp körüp turabыз туғандар. Like'larda аябайбыз. Улақты алып келіп жатат. Контейнерге, мынау жерге контейнерге алып кел дейді, ақшасын аласың дейді. 2000 сом, жанағысында көрдіңіздер $100 болды. Сорын ақшалар. Telefon var? YouTube'ga tartkan kameraçı gelçi konteynerge. Şul жерде тұрып тарттам ака. Oldu ака. Kameraçıga. Атуғандар. Барып, kim алып шықса 2000 сом екен. Ол жерде 2000 сомдан беріледі дейді. Анан içine улақтың мынандай торпақ улақ болып жатады, 70 килограммдан көп, азыр 80-90 болды. Егер içine ұзағып кетсе, сумма көтеріле береді, минутасына ақша қосылады дейді. Улақ Жалапат, Сызақ, Қарабұлақ айылынан. Аламан улақ туғандар. Кетті мына 2000 сомға. Улақты жерге түсіріп қайта алып келіш керек. Улақты алғына. Тоқтат. 2000 сом. Тоқтат. Жерге түсіріп. Қалашпай жеттім. Қалаш болып кетті бұл жағында. Бол, десе. Қалғанын кетің. Кет қалғанын. Қалан да келің. Қалан, жөнді бол. Қалан да келің. Жөнді бол. Бұлақты бер. Қалаш болып кетті, бүтті дейді. Мұнға контейнерге алып келді болды. Қалғанын кет, ұрматтан бөлім. Кет қалғанын, кет кім қалғанын. Ұрмат береқа кет. Mikrofonga gel, mikrofonga. Ya hacı, bek sazı gel. Bek sazı. Yerge sal lan, yerge sal. Ondaki açtı mı? Gel. Yetim kalmaya kaçkılaçı bir yerge. O luta oğlan. Bu ağacı takılma. Emin Talas. Nereden eve gelin? Emin Talas. Yemin. Ulaştı dağın alıp geldi 2000 som. Sana TikTok'ta жүрген улақ сол жерде болды, лай улақ. Moskva Nurvek. Ya kim alып geldi hazır? Moskva Nurvek. Брат, bir сөйлеп қой қылайын. Қайсы жерден боласың айыр?
Bulak qanday bo'ldi? Yurdi, pata berib qo'yaman bulak berib o'tman. Amin. Amin. Tez ele alып kelip qo'ydi ava. Özün eşinden menen ýüzüne bala çaka bir tuğanyň menen jana kıyamatga çeýin gele tuğanyň taýyny menen çok aman bol. Amin. Amin. Dinin okuyan, Kur'an'ın jatlagan şeriatı beken kılmayan insanlardan olsun. Amin. Razı olsun. Amin. Yurtun menen karabulak bir tuğanlardan teşekkür aman bol. Amin. 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 Malades barbatlar. Halka sorgan kutu olsun. Бұл жақта мына улақты алып шыққанға туғандар 2000 сомнан $100 азыр дагы 2000 сом алып жерге таштап алып келиш керек. Улак сонун болуп жатат. Аттар көп да эмес, аз да эмес туғандар. Биз о тиги жакка кирип, ооба. Мындай четте тартып коесуз экен. Атыңыз эме болуп кете элекчи. Улак чаппайсыңарбы, акалар силер? Кандай болду? Сорунга ташадыңарбы? Сорунга? Эми? Зор. Улак зор болду. Ол жакта сорунга деген азыр абайлап турбасаңар. Тебелеп кетет тугандар. Азыр билесиздер, эй дегенди эч ким укпайт. Азыр улак таштады. Апчыккан адам 2000 сом, 2000 сом аласың дейт. Ар бир шу вагонда алына келген 2000 сом. Бул жерде Карабулакта бар жогдай бар экен, ат майданда болуп атат улак. Кайра улак аралашып кеткен окшойт. Анан лайктарды баарыбыз обязательно басып турабыз тугандар. Видеону бөлүшүп Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан көрүп аткандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Лайктарды басып, катталып көрүп аткандар. Анан жылкы эме чыгарам десеңиздер болот. Бизде номер калат. Так. Балуандарды сүйлөгөн тартып та коёлу. Alıp çıkıyor 2000 alasın. Özbekistan kılıp basın gel. Assalamualaikum cemaat. Kıyal dostum kılgan insanların kavulu olsun bu. Amin. Şu niye niyetmeyiz olsam kılgan niyetlerim. Highlight болот бул жагы эми. Өтө кызык моменттер мына. Kimin alasın? Бир адам бизге бир сүйлөп коеюн эми. Kontenerge жеткиресиң, жеткирбесең жок. Кайсыл жерден болот ака бир? Kalmakçısından. Калмакырчындан. Ат кимдеги? Ат өзүңүздөнбү? Şıram mı yana? Калмакырчыны Шырам деген аты. 2000 сомго таштады ушула. Жакшы. Ушул жакта эски улак чапкан балуандар бар дейт. Ошолор тартты, сүйлөткүзүп койду экен анда. Сүйлөткүзүп тартып коебуз. Эми аксакалдан. Илгертен чабып жүргөн улакчы дейт мына. Кай жерден болосуз аба? Men Kızılkıya'dan bolam. Kızılkıya'da tuğul öskönmün özü azı Visokozda turam. Kızılkıya'da Bazarbak Palman degen bolam. Bazarbak Palman degen. Oşol sizlerge ulak görgönü geldik azı Visokozda geldik. Ulak jakşı bolup atat. Улак жакшы болуп атат, таза болуп атат главный. Таза бolup atat. Jakşı sorunдар сайып atat. Şu Türkçaman jakşınыкay bolup çabып açat bарды ынтымак менен. Şuna ulakta Kırgız'ın oyunları köp bola bersin.
Öneversin, nöseversin. Amin. Türk olsun, amin. El Türk olsun. Adı Türk bulalım. Amin. Allahu akbar. Rahmat o. Kemal'ların olmatı versin. Allah. Allah'ın da olmatım dersin. Kandanın balası şunday olup atasın. Barıga nasip etsin hem o. Aç verip ulak kılış. Kontenerge gel koy. Amin. Get bulacak. Biz de attıganlar kişiler kunan attı meni kaldık. Sonşun topla kerбейт al. Ulakta. Bolbosu bunu o yerde bizde dele at çıkmak. Bu жақта туғандар еще жылдызы жанып бар улақшылардың аттардың да мынау жерде жаңағы видеода шыққандағыдай аттар болады, сеналары көтеріледі, туғандар улақ. Ең жақсы нәрсе мынау. Қандай десем, улақты мен сіздер қандай қыласыздар? Футболға ұқсатамын туғандар. Футболдар бір мынандай футболисттер гол ұрып еметкенде жылдызы жанып, емелері көтеріледі. Футболда делет дал ошондай. Азыр дагы бирөөсү таштады, 2000 сомго барып, тартып, интервью кылып коёбуз сиздерге. Бирок лайк тестен чыгарбайбыз, каналга катталып, подписаться кылып. Буну караңыздар. Assalomu alaykum. Hurmatli jamoat, hurmatli tuğanlar. Hurmatli kıyafetim. Bugünkü kılınmaktan şu tuğanlarımdın bardık ihsanların Allah talam kabul kılsın. Amin. Jana özgöçe özümdün atımdan, jana Bişkek şahrındağı emgekten otkan Kıyal Hacı, Hurmat Hacı, jana bardık hacılardın atынан Kıyalga telek hurmat doğunu bilgizemiz. Amin. Jana oşulardan aytkan sözlerin birinde kaltırбастан uşu Kıyal dostumuzga ata kılabız. Amin. Алардын айткан сөздөрүнүн эң тереңи кыял досубуздун жүрөгүнө иман берсин. Amin. Колуна күч берсин. Amin. Билегинде ар дайым күчү болсун. Жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын Аллахым. Amin. Аллахым ар дайым жерден болгон, асмандан болгон балелерден Аллахым өзү сактасын. Amin. Аллах таалам ызыр уяттарынан алым, кары, хафиздерди, 5 вак намаздарды, берешен байларды чыгарсын Аллахым. Amin. Аллах таалам жана ушу Карабулак элинде туугандарымды 5 вак намазга бекем кылсын. Amin. Hacı safarına organa nasip kılsın. Amin. Sen ar daim bizi sıylagan çoğ ata çoğ elerdin bardığın sıylagan uşul tuğandarıma tereң razı bileriz. Amin. Rabbi ighfir warham ve ente hayrur rahimin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu akbar. Amin. Maşallah. Malades. Ali vay. Kontenerge gel koy. Gitti mınadan konteynerge. 2000 so'mga ketdi. Halal etkin gel vay. Tekrar tanış Ali vay gel koy. Yok. Nega chaqirdi? Konteynerga aşırgı çeynam volkada şunday. Yetti giyingisi. Kolastan gelgen Emir. Gelin koyun konteynerge. Geldi bunlar. Emlaka. Gel mikrofonu silo koy. Amin. O malades. 2000 Orun ver so'm. koyun. Kalastan kelgan Emil. 2000. Sarı sarılar bağla. Nege? Taza kıl koygula taza. Karasыңар судья. Айтпай тур.
Beret. Aytılgan sorun berilir. Kuydalar sorundu götürüz. Taza kılgıla oyundu. Kuydalar sorundu 5000'den götürüz. Taza kılgıla oyundu. Oldu aka. Emin. Geldi. Aka bu kaysıl yerden bulasız? Doğrunda. Kızılkaya'dan bulalım. Kızılkaya'dan. Atın Musu. Hap geliyor kimin alasın? Attan aytın aka. Atlardı bir. Kim? Hap Özünüzdeki var. geliyor 3000 alasın. Kimde sorun? Kengeşegen atı. Kengeşegen. Kokjal atı. Kokjal degen atı. Hap geliyor 3000 Aktiyavuz alasın. degen kengeş degen. Ayda koyun aka bir. At aydan kolunu çıkıp alsın. Kengeş degendin. Bazar kabar degen kanal aka. Vay, Aktiyavuz degen. Demilli atı. Kokjal degen değil. Ova tarttım aka. At zor. At sizden mi aka? Jaş kanday? Janası boldu aka, atınız yıldız boldu aka. Tamam alıp ketdi. Mikrofon 3000 so'm alasın deydi. Götörgüle 3000 so'mdan alasın her deydi onda. Namna ol yerde. Turpoqlaq. Жазында да бұл жер өте соны болып қалады, тоғын асты оғандар. Ондай сайдың орнында тайқазандар да бар екен. Мұндай аттар салып ап шығыш дәл өте қиын болса керек. Не дай бог қолын қалып кетсе күйдің. Таза алыш керек, главное. Abi. Durun, öyle bir getir şey. Tamam, benim attım bu dilini falan. Apçıktanğa 3000 so'm. Beş ming so'm bo'lib qoldi apçıktanğa. Attan. Atı çıkıp düştüren o. Götürgen çok dağın bile.
Getdi buna 5000 so'm. Ermek polvon deydi. Onlar anan ulak tartış gerek bolsa ayta beresizler. Ermek polvon deydi janağı tartkanmız. Caner ağzını milyon. Ya senin Caner ağzın milyon degen atı deydi şol. Kogat. Ulak düştü mü? 5000 so'm sorun. Ulaktı konteyneri canına taştagilaçı. Nereden ulak alganlar? Şol SSR degen ardında жазısı var. Şu atmeden taşladı. 5000 so'm var. Kogat meni. Kana şol bala $100 da taşlagan tuğanlar. Şul kogat meni. Şul meni ikinci sualı $100 emi 5000 so'm. Ama getdi. Getdi buna keyingisi. Getdi. Jaman qatты çurgay degen alады. Aşırganga жоқ, жерден алыш керек. Al o çok da adından var. Ab gelin 3000 alasın. Belek yok bolsa dayıp bay ola. Namna geldi ular. Top. Götür. Kayga kaçma. Bay ola. Verin ha. Esep. Bay ola. Konteyner canına tuşuna taşta çok sorun sayıyla. Nasıl balak kim oldu? Belek tuttun yerde. Evet, taşladı. Ayraga. Kovuzga indiğine geçsin canı var ha. Kapsiyeti balvanı. Karabulak. Süperden ne sorun dersin? Amin. Amin inşallah. Bunu da ne seçecekler versin. Amin. Ben жақсылық. Amin. Artık sebep falan. Amin. Ayragan sorun ver koğla esep. 3000 so'm. Avcıda 10.000 alasın. Balvanlar. 10.000 so'mna. Avcıda 10.000 alasın. Bana geri ver çuluğu sıvırdı. Balvanlar 10.000 alasın. Konteynerge alıp gelesin.
Oo, 10.000 so'm. Götürdük şey jot düşüp ketdi. 10.000 alasın, kardenerge alıp gel, 10.000. De ulaq aşırdыңар туғандар. Ulan aşırı tazı. Üstüңөр таптаза го. Biz o video açtırganız. Ha, үйдө. Oldu. Он миң сомду ким алып чыгат эми? Дагы деле алып чыга элек. Дагы кайталап кетебиз тугандар. Лайктарды басып, Жалал-Абад шаары, Сузак облусу, Жалал-Абад облусу, Сузак району, Карабулак айылынан болду тугандар улар. Ат майданда сайдын ичинде. Алып чыккан 10 миң сомну. 10 миң сом. Таза алып чыгыш керек, чылбырсыз. Корпо кулак. Эч ким алып чыга албай атат. үй жакка чыга коюш керек. Хоп, көзөлө болуп калды тугандар. Аттын эме. Апчыгы 10.000 аласың. Буулары чыгып аттар терлеген. Жылкылардын. Алып чыккан 10 миң сом. Алас. На кону 10 миң сом. Белектен кийин. Лайга жыгылыптыр да бечара, а?